Tanda dulu. Lamentama nomor landang talung pulau pisang na landang 20 napa 25 ya turun makamban rampun pemain otomalu di Pak Merempong la sedamai otomalu lamentama landang nomor 20 kawan 20 kasira. Nah, yaitu Domi penonton ramai teman otometrik lamentama lantang nomor 10 kaseran 10 20. Nah, yaitu Domi Tulong, Domi Parinting, selanjutnya bos Yaksel. La sita kumali Tomalu na bos la sita kumali Mama Farel la mentama lantang nomor 20 misang 22 tando ia moto tulantang la minim pamatuain tu katong konan mi la pamano garungan kamarintinan mi ke tibe susuk komi lam mete garunga ampulempang ke tibe do katonang komi lam mete barung datu. Dia pernah ke kopi tanta? Dempan. Kapu mo? Iyo. Tapu tayo apa po? Kosong gelas. Weh, kirain Indo Toyo Sakung mau Peru. Kandang kami. Oh, begitu. Oh. Pongki Naya, mana Pongki dulu datang di sini. Pongki Nai. Rombongan kloter kedua sudah meninggalkan ruang penerimaan tamu dan akan disusul masuk rombongan kloter ketiga. Kurang jas nih sembako. Oh, nih sembako sebenarnya lagi kurang fit. Sehubungan dengan cuaca hujan yang sedang melanda Bangkele-Kila ini beberapa hari hujan terus. Jadi kita juga kena flu ini, guys. Seperti itu. Minta oleh PMM TV aja. Oke, baik. Cornelia. Iya tuh dalam makamban ang kapukutang si piadenan tulang pamatuin do katongkonan na lam pamanu garungan kamarintinan na yang mutu rombongan mak pentalun tu rombongan jomai patongkong na la siang para lampak la si baru barana tu tiumpa dong pas sa tempe to tidukun dong mai pandang sangoyan tau bantilang ya mutu kamarintinan na Pungguntur, Balikpapan, Rampo Maren dengan Terong, Duduk mga kumpakalege, Rampo Patumanila kumama Beatrix, Sola Papanga Yuji,
kayak to. Kayak Patung ko ito. iyo, abang kanina to. Sorry, sudah. Oye, ala kakak. Jamban na nila yan patung ko. Ni sila yan eh. Yo, ni sila man mo. Ni sila. Papa Brian. Kayak to. Pamuntong. Oh, patung ko niya. Okay. Tabi hindi to ano, yung may minangal eh. Minangal na sa. Wala sila mo ba din? Iyo, patinas ang kinadin ko ng kariya. Nak melay. Kita minta. Jadi ya rombongan lah siapa yang pede talu. Jo may patongkong, lao may base sa tempe, jo may minanga. Jadi ya tu jo may patongkong, jalan niya rombongan mga pental to. Ya ko to kamarinan na ni sila. Jo may patongkong, ram pumarin ng denong tutuma ko pakalege ram pumarin mata. Kamarinan na kung santa patongko, ram pumarin mata. Kamarinan na ni Ega, ram pumarin ng denong tutuma ko pakalege ram pumarin mata. Kamarinan na pumalia, patongko, ram pumarin ng denong tutuma ko pakalege, may patumarin ako papakan na file. Kamarinan na pumunjarin, Batu Medi, Jomi Patongko, Rampu Marimata, Kamarinan na ni Gabriel, Jomi Manting, Rampu Marin dan Denong Tutuma ko pakalege, Rampu Marimata, Kamarinan na ni Siang, Batu Puyandri, Sang Tanete, Rampu Marimata. Saya yang dari pemontong tadi. Dizem kung may pampasikan din, Rampo Marimatan, Kamarintihan na ni Lili, Yomi Bontong Patongko Rampo Marimatan, Kamarintihan na Rati, Yomi Biak, Rampo Patumay Lako Bapak Rafael, Kamarintihan na Nelenggi Tantiana, Badu Nera Betri Kilau Ibantiang, Rambu Mane dan Beong, Tutu Mako Pakalege, Rambu Patumai Lako Betri Soladina, Kamarintinana, Siambe Pungsaban, Banu Asep Dana Tonggonan Layugum, Rambu Mane dan Beong, Tutu Mako Pakalege, Rambu Patumai Lako Betri, Kamarintiana, Sinto, Paulina, Samira, Sarira. Sarira, Banwasura. Yadira Sune, Kamarintiana, Sinto, Paulina, Samira, Banwasura, Tonggoran Buang Pantia, Rampo Patumai Lako Betri Soladina, Kamarintiana, Buang Bantan, Rantialo, Rampo Patumai Lako Betri Soladina, Kamarintiana, Bunga Pasaban Kananda, Kamarintiana Ramba, Pungsaban Jumi Makassar, Kamarintiana, Bapak Bintang Balikpapan, Kamarintiana, Allah Sarira, Pungsaban Jumi Papua, Kamarintiana, Mari Galang, Pungsaban Kendari, Kamarintiana, Esmiranda, Pungsaban Bawang Memangtina, Kamarintiana, Sony, Pungsaban Jumi Papua, Kamarintiana, Mama Teresia, Lome William Mai, Rambo William Mai, Lome Mantilang, Mintu Nato, Rambo Patumay Lako Betri Soladina, Kamarintiana Yanto, Soladina de Menabire Papua, Rambo Patumay Lako Pungkinaya, Kamarintiana, Berpira. Nedepa, Kalambe, Rambo Patumay Lako Pungkinaya, Kamarintiana, Bos. Bapak Fian,
Kamarintiana, Erwandi, Batu Komalube, Rampung Permane Lako, Bungkinang, Kamarintiana Navita, Jayapura, Rampung Permane Lako, Bungkinang, Kamarintiana, Pati Jayapura, Rampung Permane Lako, Bungkinang, Kamarintiana Nabela, Yumei Bone-Bone, Paniai Papua Rampungan dan Terong Tutung Aku Pakai Rampung Permane Lako, Bungkinang, Kamarintiana Negenan Lomi Sangala, Rampung Permane Lako Tungcanda. Iya moto turang makaman ang kabukutang siaderan, lampo matuan do kabangkonna, lampo kan kerungan Kamarintiana. Mandi siya bang peliti bos eh. Tawar bingki pira. Berpire? Joko deh. Berpire? Cornelia saya yang kloter kedua tadi. Oke, baik. Ya tuh Kamarintiana. Ne Axel. Lomei Sampa, Lamen Patumali yang lalu menghadapi sama Lulang Patumali di Rata. Oke, baik. Di Pakalolo Angga kami. Pamuraman bukan masih diadakan. Bukan sama dunia gabura di kambio sama bukan jam makan ini pasang akademi sampai tebakan atau Jadi rombongan kloter ketiga akan masuk ruang penerimaan tamu. Sudah menuju ke pintu masuk. Yo, anak cocok tuh silu. Mama dapat kok tuh kopi ini. Siapa yang di depan? Seno te tondoko tinggi yang ada enak. Na seno datun na tondoko na pati giang karaengen na pangaleon. La siar na masih suluang mangga datun na tondok. Angga karaengen na pangaleon bang. Na tunan salun na bagi. Na tunan. Weh, terong. Marino itu malas tuh. Kan kuda pertama yang ada nah. Tasya atau Marua? Tasya. Aman le. Dengka buntu tangan nalaga, tone te tangan natari lako. Babi. Oke, Per Fabian kasih lewat dulu. Kusanang Bintoe Rondo. Allah
tobang damai. Anna sarong nato tongkon kambunona tomarati. Palang alang ni sarong patihentan ni kambun. Siarang si Sulawan mo hanggang datun na lepongan bulan karaing na pandatan material. Siarang si Sulawan mo to di kasiri mata bubunang to di kabanga ampulen mga tundon turunan na datun na base sa tempe karaing na pandan sa away. Ay nangasenga keto senga inangalain keto lain to di gara gamang sulit to di kombongo pare puru bulawan panginenan nang rara elo madaranga susinnang matalantan to badanna lasi palim padahon te inde to tiumba ulunna salu to dallo pibulaman kali bumbutang sore-sore taru bubulan na tungkonan layugu lolo sukan daurena esungan bakalan doan sugi tongkonan patongko tua tungkasan tanganmu isarika tahu tae kamu belelei layugu sangkana maka sea bisaranna tontongan nasi osoi nenne nasi turana langan siam baralambareke si baru barana toti umbari basse sangat tempe toti dukun padang pandan sangat waya telau padang di pantilang di gente tondoko di poisong kaluangan basse sangat tempe di pobalibu kaisinna pandan sangat wayan to sangat rojuang tinting to sangat tendanang paju di gente to na api batu kabuan to na balang tani te kalando turi hangana tong konal layuku lolo sukan daurena esungan bakalandoan sugi bijanna tong konan banua surat parang di pantilang sio sona esungan bakalandoan sugi lawai balang bibase sama tempe banua sendana tonggolan lain. Laki-laki di sini. Ya, laki-laki di sini. Sebelah sini, sebelah sana laki-laki. Langan duga badur banda umbobang tarisan makalaingenam. Anggari gente anak ade atau lamban. Tau labi deun noro. To tangan dio labokona. Tangan di lomban tingalona. To di kabar reang nalo. To di poin dona bulan. Buang pantan allorerum tungkasanganna manda unne sungi bassekakanna padang di maakale taruh bulanna buang bulu matua. Oh, mati ke lampu. Oh, tapu bateri. Lo betle. Oke, baik.
Langan siang baralamba reke sibar robarang. To diumba barang di sadan, to didukun ballo pasan. De diumba barang di minangan, to tang Malayu pau anna, tang lupepa lalunduna. To malurang tinaola, mati tombang nabolalan, umpa silong seriu, umpa mampu parang-parang. Anggang di gende to dipotintingin langit na Indonesia, to di bola-balabang bataran ng Nusantara, manarang maamanas sayroko pandai sebang sinuane manarang umpa sidaruma leto na kumba bulawan umpa sinundu katona pokana punto lolaan sia jaksa malamassa kajari Malamassam. Malamassa. kajari pangket langan siang baralamba reke sibar rubarana to manarang usura lindo na bulan to pandeuro to roto binto entasa karena sura abang kilo-kilo na oke paruninin tiumba ay pasekakanna padang di maakale tondo ko di borong-borongan ni dayanan di tandung-tandungan ni Profesor Daud Malamassa tungkasan Ko malamassam na kwa. anggang langan siang baralamba reke si baru barana atau tiumba padang di Jayapura tedio padang kagendenan kulla dainan kagendenan nallo pedidon na bulawang tasak kalupi-lupian na nane etang karawan di timba tontong pono di sio tangal lapura angga tungkon duka baturupan nambo bantarisan makaraengenan to tiumba barang di Balikpapan tedio tondokon na dibilay lang sa diyan mong buwa matasak nanay bintang maririn na talo nanay ito na napalisong na umbo di gende ikain pada umbo bantarisan makaraengenan to diumba pada ngadikin dari to didukun pada ngadi Sulawesi Tenggara tedio tondo na siang nenek laki dende to bendan tu mekken doke to tinanang umparra pengguru maka Kita mana malang telek na te lobongi. Oke Pak Prof. Kita taruh malang ko pasal saliwit ya. Oke Pak Prof. Allah yang setel. roko mo ni de balaran nambaro kumaran dian tuyu misi yarrama sisulowan tema isang adatummi tema isang karaengeni sang magalu hulogommi sang anak ampulim bangani mano ka agomi si sarokoan mingkailing komi la sinde langan mo komisi mamatuin dugo reke si babang katoruli
Oke Om. Sakit ya. Oke. Oke baik. Mana kaki? Sudah sakit kan? Aman. Oke bos. Oke bang. Oke lanjut. Iya. Pero kalau menetebak kok. Oke baik. Rombongan kloter ketiga. Lagu Mahtika di Potongko. Lagu mana sambal kasang. Lagu pun tampilan. Lagu berjenjang kumpulan Bangwasira. Sirsuan Kampung Sugi. Lagu pandang semua. Lagu To tiumbal padang di Sadang, To tidukun padang di Balusur. Ya. Rande Balabi Taduan Sapa Halo, Kalang Balai. Raya di Sorong Siti. Timur Balai dari Bakanik. Tendona kalau sidang sinna kalau pilupianna sambako di kiri kalang kapu madu pamambungan sambako di kiri. La di sorong tinggi na babatang di kali ini di bayan botno la batang tu batang kami. Tugu ngorindo kami tungtung si babatang tuarano. Nenne si babatang di kaboro. Te Allah la di patulato. Te kulla la kami. Pamatambang mani. Sorong segera tabang masukkan. Malimpang mani dalam sabda. Talempang di kali ini.
Tama kami buang lagi ang parating. Tama kami dito. Marusul. Rombongan kloter ketiga masih di Papangan ini di ruang Lantang Karampon. Patole. Iya. Patole kalau perempuan Papangan dia. Hari ini malam Kalau tadi itu laki-laki Patole. mulai sekarang sudah bagus. Nakoka jago. Nakoka bisa nak. Sama nakoka tuh nakoka biasa mau apa mata. Tapi urat pendon sudah ya sekali di atas. Ini nih artisnya Soro yang besar di mana? Keluar main. Iyo. menimpa dari bapak nomor 5 lakukan teman-teman bageti bedo kajonan kami lapalantang na pabatong kami tumang rabu ke dibidung susut kami lako inan na patoran kita sang kapanan nao talangan si Badio Mali tarik ke si barangan kamu. Oke baik. Waktunya keluar main lagi. Keluarga Mapapangan dan Mapatole. Hati-hati gitu. Iya. Oke. Bunda Sila, adakah? Ada, main nanti kami. Iya. Dari Petualang. Iya, baik. Ini keluarga dari Petualang dan Lea satu. Iya. Oke, baik. Lanjut. Iya. Masin diri itu sama. Keluar main. Iya. Keluar main. Anak para ya ta. Kita tinggi itu sih. Ya, Oh. kita keluar main Sudah lagi. capek kah, Bang? Ya, sudah keempat Oke. kalinya ini. Sudah berapa kali naik tangga? Kali. Apa di gua? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Oke Palembang. Iya. Biasa. Mantap biasa itu. Supaya tiete sini tur ada na. Iya. Kalau kembang jadi. Iya. Kalau naik tangga naik turun tangga ya. Oke, baik. Hitung-hitung. 10 kali naik turun tangga. Iya mampus kasih juga ini. kurang berat badan sedikit Ya, yang. kurang-kurang. Oke. Lapar pemirsa. Oke baik. Jalan. Oke. Oke, ambil pengali. Iya, mantap. Ma Patole. Iya. Jadi laki-laki itu Ma Patole pemirsa. Kalau perempuan Ma Papangan. Ya, seperti itu. Ini bentuk tradisi di Toraja untuk acara ritual Rambu Solo. Jadi setiap tamu yang datang itu disuguhi rokok dan siri seperti itu. Oke baik. Oke baik, siap. Oke. Bapak Nam. Ini rombongan kloter ketiga sudah selesai di Papangan dan di Patole dan akan dilanjutkan dengan di Pakopi dan di Pate. Di Pakopi dan di Pate. Nah ditole-tole bang kiati. Mbak sih embe. Tole-tole bang pemilihan dulu lah mana kuah. Tole-tole dari mana sah? Iya, jadi yang Ma Patole dan Ma Pakopi ini Jangan-jangan MM-nya ini sudah keluarga inti semua guys. Anak cucu. Belum. Nanti kami ke Lantang makan kalau lapar. lagi ya. Oke baik. Iya. Oke. Ini anak cucu almarhumah semua dan keluarga inti dari almarhumah dan Tobalu. Seperti itu ya. Yang masuk Mapapangan itu adalah keluarga inti semua, keluarga dekat seperti itu. Oke baik. Kita apakah masih ada rombongan kloter keempat ini atau sudah tidak ada? Kita tunggu saja dari info dari Goro-Goro Tongkon. Oh.
Inilah perempuan terbaik Pulau Satu. Baik. Biti nasi sama lampa. Wah. Masa tora misang sama lampa. Malung batu mak tengenang. Masin tuh pak inayana. Untang belam manuana. Umpokoi tarung lo taana. Belam naina malung batu mak tengenang. Napa muda-mudai debatiran sangka. Napa puru-purui depen dan isarang. Rambung babanang kuring galang. Nasum pun maalang-alangan. Susi pun bungar redena. Makkotongan lumpa-lumpa. Lagi barang bono. Laku batangan di tanah nanti baik datun na tondok. Lagi sono tinggi laku tondok. Tuh batangan nanti baik karangin na pangleon. Tidak barang-barang datun. Tidak baru keampunan mga tidak siar orang sisuruan. Lami tarima dia mengtaruh nasi sumpung. Lami kala apa paraya di orang kasih daluan. Lami bobenan bido boyo. Lami bobetan bak tomataka. Ammi masak yang baling marubintin lamarintin. Oke, baik. Apa makampan ini burang apa kampung nasukana. Menimpa manilumpa-lumpa apa panangan talimpan di kali ini. Belan na inang atu malu ang pakatim ni inang agdatun na kami dito inang karain na kami pangaliw kamu laong pasunod katuran ni Tewe tanga diupo na laong pasikatutanay ang gaminto katang palampiyan. Oke, baik. Tarik yang pelindur ke hampir tu kopi tanta. Nama santi may burang apaman Lagi seorang lalu di may matikan atau bulan pangleon lalu topasan tinggal atau nah detik itu yang penting sudah. Oke, baik. Boleh mungkin sang itu dong tegis. Iyo, simpi ki terjadi persempitan. Dunia sempit. Ya, merasa sih teman-teman tan kari masuk manual sudah dinangkan pompoyo ki pamane so pitene nanti no misia bulian bayi. Ni ngaperang itu anak kampung ada tomate. Oke, baik. Apa ya? Mana? Oh, itu saya. Datang to. Pero nane kalau may patongko umpatu pawe mata. Pero nane kalau may patongko umpatu pawe mata. Datang to. Pero na papalia kalau may patongko umpatu papapare. Pero na papalia kalau may patongko umpatu papapare. Oke, baik. Lempar kah? Paso di dalam sana. Tayo mo. Pero pa dolo. Mga piti-piti kasi. Masendala. Woi. Mana masendala mo tibay guys? Oh. Igale. Oke. Oh. Datang to. Pero na nesera lo may patongko umpatu pawe mata. Pero na nesera lo may patongko umpatu pawe mata.
Nenek Bella, bone-bone, patu. Bone-bone, panen patu solar. Nana Teroto, Teruna Nevela, Bone-bone, Bone-bone, atau paniai Papua. Strep, Panyai Papua, Patu Umpatu, Kinawa, Sola, Adina, Teruna Nenes, Bella. Sela, Bone-bone, Bella. Nenek Bella. Nene Dela, Bone-bone, Strep, Panyai Papua, Umpatu, Kinawa solar. Kinawa, Sola, Adina. Ayo kalau semua. Nana Teroto, Teruna Nelinggi, Tandunga, atau Nevetri di Pantilang, Umpatu, Petri di Sola, Adina. Kamu itu siang be Yones pengsapan Pantilang. Teroto, Teruna Siambe Yohanes, Pengsapan. Pengusapan Lome Pantilang, Umpatu Mamana Petri. Teruna Siambe Yohanes, Pengusapan Lome Pantilang, Umpatu Mamana Petri. Dan apa itu? Benar Mama Teresia Lome Pantilang Umpatu Mama Betri. Benar Mama Teresia Lome Pantilang Umpatu Mama Betri. Dan apa itu? Benar Pungjaden Batu Medi Lome Patongko Umpatu Pawai Mata. Benar Pungjaden Batu Medi Lome Patongko Umpatu Pawai Mata. Nah itu benar Erwandi Batu Pongolupe Kata alamat Najote Umpatu Pongkinawa. Benar Erwandi Batu Pongolupe Umpatu Pongkinawa. Labeto benar Nesian di Domai Pampang Skande Umpatu Pawai Mata. Benar Nesian Domai Pampang Skande Umpatu Pawai Mata. Nabeto benar Lili Lome Gontong Umpatu Pawai Mata. Benar Lili Lome Gontong Umpatu Pawai Mata. Nabeto benar Baktara dan Yesi Papua Selatan Umpatu Bapak Kinawa. Benar Baktara Soladesi Papua Selatan Umpatu Bapak Kinawa. Nabeto benar Yanto Soladina Jomai Nabire Papua Umpatu Pongkinawa. Benar Yanto Soladina Jomai Nabire Papua Umpatu Pongkinawa.
Indah ito, Wenna Bapak Dapita Jayapura, Umpatu Bapak Kinawa. Wenna Bapak Dapita Jayapura, Umpatu Bapak Kinawa. Bapak Geret Rantepau Kinawa Sola Adina. Indah ito, Wenna Bapak Geret Rantepao, Umpatu Kinawa Soladina. Wenna Bapak Geret Rantepao, Umpatu Kinawa Soladina. Bena Anto Suarez Bena Anto Suarez Pari Tembakapura Anto Suarez Indah ito, Wenna Anto Batu Suarez Pari Suarez Pari Tembakapura, Jomesaran Umpatu Bapak Pare. Wenna Anto Batu Suarez Pari Jomete Tembakapura, Umpatu Bapak Pare. Pimpinan perombongan dong. Tinggal satu. Ada kita Mama Ipan. Jadi ruangan tamu aman, tidak ada yang bunyi-bunyi. Oke, aman. Mereka Safety. Wenna Bapayanto Jomete Umpatu Bapak Kinyawa. Wenna Bapayanto Jomete Umpatu Bapak Kinyawa. Naik kayo apa? Ano Mama Ipan kau na lang. Udah tahu. Mereka Wenna Bapakian Jomete Umpatu Bapak Kinawa. Wenna Bapakian Jomete Umpatu Bapak Kinawa. Indah beto, Wenna Nenek Dapa Jomete Kalambe, Umpatu Bapak Kinawa. Wenna Nenek Dapa Jomete Kalambe, Umpatu Bapak Kinawa. Kenan Sangala Indah beto, Wenna Nenek Kenan Lome Sangala, Umpatu Bapak Chandra. Wenna Nenek Kenan Lome Sangala, Umpatu Bapak Chandra. Pati Jayapura Bapak Kinawa Indah beto, Wenna Pati Jomete Jayapura, Umpatu Bapak Kinawa. Wenna Pati Jomete Jayapura, Umpatu Bapak Kinawa. John Malamasa Bapak Yonara Indah beto, Wenna John Malamasa atau Bapak Pionara Kajari Pangket, Umpatu Bapak Kinawa. Wenna John Malamasa Bapak Pionara Kajari Pangket, Umpatu Bapak Kinawa. Bena Bapak Malamasa Indah beto, Wenna Profesor Daud Malamasang Makale, Umpatu Bapak Kinawa. Wenna Profesor Daud Malamasang Makale, Umpatu Bapak Kinawa. Indah beto, Wenna Bapak Santa Jomete Katongo, Umpatu Paul Mata. Wenna Bapak Santa Jomete Katongo, Umpatu Paul Mata. Itu babi yang sendalnya di atas satu tadi. Mana itu? Mana itu babi? Siapa ke babi itu? Babinya om di sini. Iya kah? Jadi, ayo.
lah diwawancarai. Ambil nih bumbungan. Apa lah ikutan nih? Kata-kata dulu. Apa lah ikutan nih ambil? Nalan mo. Ambil nih bumbungan. Apa lah ikutan nih? Oh tahu pak. Oke baik. Elektro 2000 Ukit Rambut Patamali Lago Bacandra angkatan 2000 lah. Yo, jurusan elektro. Cuma Ukit. Wah. Rambut Patamali. Electrical for Bapak Chandra. Bapak Chandra. Bapak Putra kah? Ambil Chandra. Nah, ada dua. Bisa, mana kapon. Kapot na. Mana kimo ipit Tara ka bulan. Dako pa kude kita agin mo to. Wah. Tasir kana Mami tanda. Kue bulan. Ikaw ba iyo. Jong sana na. Dira na pala. Wah, memang ko bisin mapul kung mamiring. Ode na sa. Nakakapupay. Ano, pala ko sa ngana. Palang berat ulit. Sekolah kemang jaga tuh kapon na. Ade. Abang kapang. Yo kono kono. Tekan di nalekan di. Batu di titoleh. Dapur ikan di mana pergi balik. Muda ya tuh. Balik jong tuh muda. Tongan terus. Karap pijo sila bisa ada kat. Bisa ada apa ya? Bisa. Oh, bisa. Oh, may komisa apa? Pisam ka. Oh, ane selang baik misalnya. Ane ya. Baik jurna sa talu. Yaitu kamarintinan Doni Batongko Rambut Patamali Lago Matrix La Bintang Lantang nomor 10 Kasera 20 Yaitu Rambona Maaway Mata La Sitang Mamali Tumalu na hindi Lindo Panon na Pongputra. Yaitu Rambut Patamali Lago Bapak Farel La Bintang Malantang nomor 20 Misa 22 yaitu Rambo Mawi Mata La Tamaduka Lantang nomor 2 Misa 20 Misa 22 23 yaitu Kamarintin Diong may sanang palabasangi Rampo ng Patamali Lago Pong Ginawa La Minta Malantang nomor 30 Karuan 30 Kasirang Ondo Marika Lago Tumanarang Surang Linto na Bulan To Pandir Roto-Roto Binto Entasanga Profesor Malamasa na to diputinting ilangi na Indonesia to dipola apa Pataran na Nusantara Kepala Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia Bapak Daud Malamasa Kejaksaan Tinggi Pangkep La Minta Malantang na Pungkinawa Lantang 30 Karua 30 Kasera. Nah, yaitu Kamarintinan Rambut Patamali Lago Bapak Beatrix Mama Beatrix Ondo Rika Lago Siapong Pantang Allorero Siapong Pantang Ranpiallo Tabe salah satu Siambe Pongsaban Taruh bulan na tong Layu Sindo Polina namin turusan siturusan turang po ng Patamali Lago Beatrix Sol Adinna
Mangat mana mintu to tiumba pasti sangat may pandan sa awayan. Lamin tama lantang. Nomor 10 kasira 20. Nah kila din ni sang madatun ni situ Kak Sarong, kila din ni Pak Gantian Makareng si Sulde Pangindan, rampo kami pasti patutangan inde inan panitia. La tibe lusus rumah kami, la balantang na papatang kami, tumak rabutal ko karang kami sulit karana. Oke baik, kita jeda dulu guys, kita akan kembali sesaat lagi.